Zlatosti propovjedniče vaskrsloga Hrista, putovođo roda srpskoga krstonosnoga u vekove, raspevana liro Duha Svetoga, ponose i ljubavi monaha, radovanje i pohvalo sveštenika, učitelju pokajanja sve narodni vladiko, čelovođo bogomoljne vojske Hristove, Sveti Nikolaje srpski i sve pravoslavni, sa svima svetima nebeske Srbije, moli jedinoga čovekoljubca, da podari mir i slogu rodu našemu. Časni oče, draga braćo i sestre, pomažemo. Sreća vam današnji praznik ulaska Gospodnjeg u Jerusalim, veliki praznik kojim počinje strasna sedmica kao nedelja stradanja Gospoda Isusa Hrista. U strasnoj sedmici mi se sjećamo mnogobrojnih i značajnih za naše spasenje dela Božjih. Naravno, na prvom mjestu tu je Veliki petak, raspeće Hristovo i silazak Gospoda u ad, veliku subotu kada je propovedao dušama vezanih u adu i kada je sve oslobodio iz grobova, kako pevaju crkvene pesme. Ono što je suština naše pravoslavne vere upravo jeste to da nijedno pokolenje ljudi nije bilo ostavljeno bez Božjeg milosti i mogućnosti da se spase. Jer oni koji nisu čuli Gospoda pre njegovog vapoćenja imali su mogućnost dušama svojim da ga čuju u adu. A pre silaska Gospodnjeg u ad, kao što znate po učenju naše crkve, niko nije mogao da uđe u carstvo Božje, pa čak i takvi pravednici kakav je bio prorok Mojsije ili prorok Danilo ili prorok Avakum i drugi proroci Isaija, Jeremija i Ezekilj nisu išli u carstvo Božje, nego su išli u ad, gde se nisu mučili kao grešnici, ali su tugovali čekajući dolazak Gospoda Isusa Hrista. I Sveti Jovan Krstitelj, kada je postradao od Iroda, kada mu je glava posečena, dušom svojom otišao u ad i postao je preteča Gospodnji u adu i rekao je dušama pravednika koje su Mesiju čekale da je Mesija na zemlji i da će sigurno doći da ih oslobodi. Zašto ovo sve govorim? Vladika Nikolaj je naime zapisao u jednom svom tekstu pre rata kako su bezbožnici na jednom mjestu govorili kako će sav svijet biti srećan kad oni dođu na vlast, kad komunisti pobede i kako će oni ostvariti raj na zemlji. A jedna baka, udovica kojoj je sin bio umro, pitala je: a možete li vi da oživite mog sina? Oni su rekli: pa ne možemo baba, ko može doživiti tvog sina ako umre? Kaže: onda taj raj koji vi pričate za vas, da će biti raj, za mene će biti pakao. Jer ako moje dete ne oživi, ako ja ne budem mogla da ga vidim, za mene to neće biti nikakav raj. Zato je suština strasne sedmice upravo u tome da Gospod svojim stradanjem i silaskom u ad pokazuje da za svako pokolenje ljudsko ima mogućnosti za spasenje. Znači, Bog nikad nikoga nije ostavio i od prvog čoveka Adama do posljednjeg čoveka koji će se roditi na zemlji, svako će imati mogućnost da se sjedini sa Gospodom i da uđe u carstvo Božje ako svojom voljom to bude želeo. Crkvena pesma kaže: Gospode, sišao si na zemlju da tražiš Adama i kad ga nisi našao na zemlji, otišao si čak u ad da ga tamo potražiš i spasiš. U tom smislu strasna sedmica je velika škola pobožnosti i kao što znate, svako od nas pravoslavnih hrišćana u toj sedmici naročito treba da posveti pažnju svojoj duši i razmatranju svoga života i svoje duše pred Gospodom. Naročito svako od nas, kako kaže otac Serafim Rose, treba da traži elemente u sebi po kojima, ne daj Bože, može da postane Juda. Jer kaže, mi često mislimo da, eto, kaže, kako je moguće da je Juda izdao Hrista. Tolike 3,5 godine bio sa njim i činio čuda koje je Gospod dao i ostale apostolima čide, pa izdao Hrista. To se nama nikako ne bi desilo. Ali kaže, to je površno mišljenje. U svakom čovjeku postoji neka strast koja, ne daj Bože, od njega može da načini Judu. Jer Juda je počeo tako što je
primio neke pomisli koje su na prvi pogled izgledale kao dobre. Jedna od tih pomisli je bila da bi on bolje delio sirotinji nego što je Gospod delio. I što su apostoli ostali delili. I on je malo pomalo uzimao iz te kase pa je dao sirotinji. Ali kako se navikao da uzima, on je počeo da uzima za sebe i postao lopov. I u današnjem evanđelju koje je otac Petar čitao na svetoj liturgiji, vi ste čuli da apostol Jovan kaže da se on nije starao, nije mu bilo žao sirotinje kad je izgovorio one reči što se proli ovoliko miro moglo da se prodaje i da sirotinji, nego je zato što je, kaže, stavljao ruku u kasu i zato što je bio lopov. Zato je, kaže, to rekao. Ali nije on odjednom postao lopov, nije on od početka postao lopov. On se postepeno navikavao na to i na kraju nesrećnik prodao Gospoda Isusa Hrista za novac. Čak i tu je on imao pomisao koju me đavo našapnuo potpuno pogrešno. On je mislio šta ima veze, ja ću da uzmem 30 srebrnjaka, a Gospod će se izvući i neće stradati, jer on nekoliko puta vidio da su htjeli da ga uhvate, pa kaže on prođe i otide između njih i nisu ga uhvatili. To je Juda mislio. Ja ću uzeti pare, a on će se izvući. Međutim, naravno, do posljednjeg časa Gospod Isus Hristos pokušava da spase Judu. Vi znate za to. I na večeru je rekao onaj ko umoči zaloga iz delu da bi ga razumio. Pa onda kad je došao da ga poljubcem izda, on mi je rekao, prijatelju, zar si zato došao? Pa zar poljubcem izdaješ Sina čovječiji? Sve su to bili pokušaji Gospoda Isusa Hrista da spase Judu. Crkvena pesma Veliki četvrtak i Veliki petak peva o tome kako je Gospod Isus Hristos na tajnoj večeri Judi oprao noge i pred Judom se smirio, iako je znao da će ga Juda izdati. Da bi na taj način ga prizvao pokajanju, ali ništa nije vredalo. Tako da znate i svi da znamo da je nesrećni Juda izgubio dušu svoju zbog nepokajivosti svoje, zbog nespremnosti da se kaje. A apostol Petar koji se odrekao Gospoda Isusa Hrista bio je spreman da se kaje, zato mu je Gospod oprostio. Počinjem sve ovo zato što mi živimo u judinska vremena, kada mnoge pomisli koje se sada više ne propagiraju kao pomisli da ih đavo našaptava, nego se preko medija na sve strane propagiraju i govore, napadaju srpski narod. Više to nisu obične pomisli, to su glasne parole kojima nas ubeđuju da treba da se odreknemo sebe da bismo tobož ušli u nekakvu Evropu o kojoj niko ništa ne zna, a svi misle da je to nešto, da će moći lepo da se putuje, lepo da se živi. Jedan veliki deo našeg jadnog naroda, kome i mi pripadamo i nismo ništa mnogo bolji, naprotiv, često smo, kao što kaže otac Petar, i gori, jer će od nas hrišćana mnogo više da se traži nego od ljudi koji ne znaju, misli da će kad se probudi da sve bude kao što je bilo za vreme Tita. Od 89. do 2005. ovako je kao neki košmar, nešto smo ružno sanjali. Jednom kad uđemo u tu Evropu, mi ćemo se probudimo i sve će da bude ponovo kao što je bilo. To više nikad neće da bude. Ono je bila zemlja dembelija napravljena za ljude sluđene, da ih još više sludi. Tito je primio 37 milijardi dolara od zapada, bespovratnih kreditnih sredstava, da bi mogao da pravi tu zemlju dembeliju. Vi znate da on bio tampon zona zapadu prema Sovjetskom savezu. Još 51. Tito sa Amerikom sklopio sporazum po kome u slučaju rata između NATO-a i Sovjetskog saveza i zemalja Sovjetskog bloka, Jugoslavija trebala se boriti u NATO savezu. Zato su tu bile pare. I zato se pevalo alaj volem ovaj režim, plata ide ja ležim. Ali to je bila zemlja dembelija. Ko je čitao onu bajku o Pinokiju zna kako su prošla deca koja su otišla tamo da jedu, piju, uživaju i na kraju su svi postali magarci. Tako smo i mi namagarčeni, ali mnogo naroda stalno misli da će to ponovo da se vrati, pogotovo, pošto mi naravno ovi na medijima ne rade ništa drugo nego lažu i niko im ne objašnjava šta znači Evropska unija, mi nam mislimo i nekima se čini da će to ponovo da bude kao što je bilo. Zato je danas sveti vladika Nikolaj upravo lek za svakoga ko tako misli i ko je spreman da bez ikakve duhovne pripreme i kao član crkve i ako je van crkve priča o nekakvoj Evropi kao putu za Srbiju. Jer pazite, dragi moji, Evropa nije Evropska unija. Evropska unija je jedna totalitarna država koja polako postaje sve totalitarnija. Država koja će polako u sebe da guta sve više ljudi i polako će postajati sve više policijska država. Ona je i sad već policijska država. Ta priča o tom slobodnom putovanju i tako dalje
To je priča za budale. Naravno da ne granice ne postoje, može slobodno putuješ. Ali svaki podatak o tebi nalazi se u centralnom kompjuteru u Briselu i Sveta Gora i Svetogorci su se godinama borili da sebe zaštite od toga i upozoravali grčki narod i grčku javnost šta će to značiti i kuda sve to vodi. Ti se vodiš da si slobodan i slobodno se krećeš, ali policija ima veća ovlašćenja nego što je ikada imala u istoriji evropskih država. Tobožnja demokratija u Evropi i Americi je sad ista takva kao što je bila za vreme Staljina. Jedino još nema koncentracionih logora. U Americi svaki paket, svako pismo može da bude otvoreno. Po 5 godina su dužni provajderi koji internet veze održavaju da daju podatke o svim kontaktima koje su pojedini pretplatnici imali. Preko bankovnih i drugih računa svaka transakcija čovjekova se prati. A to se sve naziva slobodom. Ovaj je totalitarizam mnogo opasniji i suptilniji nego što je bio totalitarizam Hitlera i Staljina. Jer si kod njih znao da si u ropstvu. A ovdje oni ljudima daju privid slobode, a istovremeno ih sve dublje porobljavaju i vezuju. Nedavno sam čitao tekst jednog pravoslavnog Rusa sa Ukrajine u Mađarskoj i kaže kako je stanje u Mađarskoj pošto su ušli u Europsku uniju. Kaže očajno. Oni sami govore ljudi da im je gore nego što im ikad bilo. Svoje proizvode ne mogu da kupuju u svojim prodavnicama. Vi znate da su oni imali tu mesnu industriju i to sve. Svega toga sada nema, oni moraju da dolaze kod nas da bi to kupovali, a tamo su proizvodi iz Nemačke, iz Holandije, iz drugih razvijenih zemalja Europske unije. Siromaštvo je ogromno, beda je neviđena. Prvih 7 godina od kad su primljeni u Europsku uniju, zabranjeno im je da slobodno putuju po zemljama i da se zapošljavaju u Europsku uniju, da idu u Nemačku, Francusku i druge razvijene zemlje. Nego moraju da sede kod kuće i da čamuju. Troškovi su ogromni, gde god je gas uveden, isključen je, zato što više ne plaćaju one cene koje su plaćali dok su bili u istočnom bloku i dok su bili u tranziciji, nego su to cene Europske unije, oni zato nemaju pare. Velika je beda svuda. Kazne, ogromne saobraćajne, ako te uhvate da mobilni 200 evra ti je kazna, s tim što onaj koji te otkuca, od toga ima dobit. Znači, ljude uče da špioniraju i cinkare jedni drugi. To se vi sad čudite što je kod nas uvedeno, ovo da zoveš ako ti nije dao račun. To je taj sistem. Znači, ako su te komunisti navodili ljude da prijavljuju zbog prestupa ideološke prirode, ovdje te navode da prijavljuju zbog svakodnevnog života, a pošto je život užasan, skup i težak, naravno da ljudi moraju da se bave švercom, da se bave nekim stvarima koje su zakonite, da bi mogli da prežive. Međutim, tu se krije tajna. Oni običnom čoveku jednostavno ne da živi. I masovna je pojava nezaposlenosti, prosjačenja i bede kakva je bila neviđena u Mađarskoj dok nisu ušli u Europsku uniju. Dakle, treba da znate da je ta priča samo za ljude naivne i ljude koji nemaju duhovno iskustvo. Zato je sveti vladika Nikolaj nama na prvom mjestu veliki lek od te bolesti koja se zove ideja evropeizma. Vi ćete tu bolest naći kod mnogih, vi ćete mnoge ljude njome naći zaražene. Takvih imaju u crkvi i na različitim su mestima. Svi pričaju o nekoj Evropi, o 2 plućna krila, pravoslavlju i katolicizmu kojima Evropa treba da diše itd. Pa su čak počeli da hvale i rimskog papu, kako on taj koji će nas približiti evropskim integracijama itd. To su se grdno prevali Rumuni, njihov patrijarh je papu primio još 99. Obećanje je bilo da će im Vatikan pomoći da se evro integrišu. U Rumuniji je takva beda da vi znate koliko Rumuna i Bugara dolazi kod nas da nadniči. Ovu našu bedu. Znači, kod nas je stanje tako da je bolje nego u Rumuniji i Bugarskoj i oni koji su na putu ka Europskoj uniji tako žive da moraju da nadniče po našim krajima. U Žadarskom kraju, u selima našim, u jednom selu ima skoro 500-600 Bugara koji dolaze na nadniče iz Bugarske, koja je na putu ka Europskoj uniji. Isplati im se da 10 evra dnevno im bude dnevnica, da jedu i da tu prenoće i da se vrate, jer tamo ne mogu da zarade ništa. Tako su Rumuni primili papu, obećali je papu evropske integracije, međutim šta su dobili? Zna se šta su dobili. I vraćamo se opet vladiki Nikolaj. Naš sveti vladika je lepo i jasno u rečima srpskom narodu kroz stanički prozor objasnio šta znači Evropa bez Gospoda Isusa Hrista. Jer ono što je vredno u istoriji Evrope i na istoku i na zapadu, to je Gospod Isus Hristos. To je jedina vrednost, jedino merilo čovečanstva
koje je Evropa primila kada se krstila i iz neznabožačkog mraka prišla Gospodu Isusu Hristu. Do 11. veka Evropa je bila jedinstvena, bila je pravoslavna hrišćanska Evropa. I vi ste mogli da idete od Severne Afrike do Irske čak i da svuda se molite Bogu i da se pričešćujete sa tim istim narodom Božijim, iako su to bile različite kulture i različiti jezici, to je bila jedna vera. Mogao si da dobiješ mirno pismo od svog episkopa i da ideš širom Evrope, da te svuda dočekaju kao brata, jer je to bila jedna crkva Božja u čitavoj Evropi. Ali od 11. veka, upravo zbog tog nesrećnika Pape Rimskog, za koga otac Justin kaže da su 3 najveća pada u istoriji čovekovoj, pad Adamov, pad Judin i pad Rimskog pape, jer Adam je otpao od Boga, Juda izdao Boga, a Papa sebe proglasio za Boga. Znači, taj nesrećnik kada je se odvojio od istoka, tada je zapad ceo potonuo u tamu jeresi. I nije se, dragi moji, izmenila samo dogmatika, izmenila se njihova asketika, njihov način mišljenja, ponašanja i njihovi nazovi sveci, kao što su Tereza Avilska, Ignjacije Loyola, Franja Asiški i tako dalje. To su više bili duševno poremećeni ljudi nego sveci. Kad vi čitate da je Franja Asiški bio toliko skroman i smiren, da je, kaže, Gospoda molio samo za 2 male milosti. Kaže, da osjeća onu ljubav koju je Gospod imao prema čoveku i ono stradanje koje je Gospod osjećao kad je stradao na krstu. A to samo lud čovek može da moli Gospoda. Znači, on je toliko umislio o sebi visoko i kad je odlazio sa ovoga sveta, kaže, ja odoh kod Gospoda, kaže, a vama neka se Bog smiluje, rekao svojim učenicima. A vi znate kako su podvižnici veliki. Do posljednjeg časa govorili, jedno je sud ljudski, a drugo sud Božji. Kako su drhtali kad je trebalo da umru. I tresti se od straha šta će im Gospod reći, iako su po 50-60 godina živeli u pustinji. Ta istorija takve svetosti dovela do toga da je prethodni papa, za kojim rodiše suze toliki u Srbiji, proglasio za sveca Alojzija Stepinca, čovjeka koji je kriv što je bio član Ustaškog državnog sabora, vojni vikar Ustaške vojske po postavljenju pape Pija XII. I ne samo to, nego direktno odgovoran za prekrštavanje 250.000 pravoslavnih Srba u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Takav je svetac i njemu Hrvati crkve posvećuju. Proglasio je za sveca i Hansa Ivana Merca, došao u Banja Luku i to na teritoriju samostana njihovog Petrićevac, odakle je čuveni zločinac, logornik jasenovački Miroslav Filipović Majstorović, koji je bio kaluđer njihov. Tu je došao i tamo je za sveca proglasio nekog Hansa Ivana Merca, koji je bio beznačajna ličnost, umro u 30. godini, pisao neke knjige u kojima je hvalio papu, ali šta je uradio? Osnovo je križarska bratstva, iz kojih su se kasnije regrutovali ustaše. I taj je proglašen za sveca. I mi se pitamo sad kad govorimo o tome, kakav bi to bio ekumenizam, kako bi to bilo bratstvo. Zamislite kad bi u raju bio i Sveti Sava svetac i Alojzije Stepinac svetac. Kakav bi to raj? To je ekumenski raj. To je ta Evropa o kojoj nam govore. Jednostavno, oni hoće da potru naš identitet. A gde možemo naći savete Vladike Nikolaja u vezi sa tim? Prvo je knjiga Reči srpskom narodu kroz stanički prozor. Pišući onoj nesrećnoj staroj Jugoslaviji, koja je bila prvi takav pokušaj. Vi znate da smo 1918. odrekli svog imena, da su naši Solunci prosili po ulicama, a da su austrijski oficiri, Slovenci i Hrvati u istom pa i višem činu primanju srpsku vojsku. Stjepan Sarkotić, koji je bio general austrijski, koji je dobio titulu von, znači plemićku titulu kad je osvojio Lovćen 1916. Bio je Stjepan plemeniti Sarkotić von Lovćen. Tek je 24. mu ukinuta penzija koju je primao od Kraljevine Srba i Hrvata i Slovenaca, kad je već preterao u svojoj antisrpskoj, antidinastičkoj propagandi, a žive u Beču, tek su mu tada ukinuli penziju. Čoveku koji je bio okupator Lovćena, država naša isplaćivala penziju. A kako su živeli Solunci i šta su sve oni ljudi bez nogu i bez ruku što su ostali za slobodu svoje otadžbine, kako su živeli. Pored Svetog Save u srpskim školama je slavljen Josip Juraj Štrosmajer. Bio je Štrosmajerov dan. Kaže, on je bio za jugoslovenstvo. Ta jeste bio za Jugoslaviju, ali u okviru Austro-Ugarske i za katoličenje Srba. Nedavno je Vasilije Krestić, naš istoričar, objavio njegovu prepisku u kojoj se sve jasno vidi kakve su njegove namere bile, znači ono što je do sad bilo u arhivama, da
čovjek jednostavno želeo da pokatoliči, da na uniju prevede srpski narod i zato je bio za Jugoslaviju u okviru Austro-Ugarske. Da bi Srbe odvojio od Rusa i od pravoslavne Rusije. Zato je vladika Nikolaj rekao za Jugoslaviju da je bila prkos Hristu i prkos Svetom Savi, da smo imali školu bez vere, politiku bez poštenja, vojsku bez rodoljublja, državu bez Božjeg blagoslova i da nam je zato došla propast škole, vojske, države i svega ostalog. To je, kaže, kazna Božja. Drugi svjetski rat je bio kazna Božja što smo sve svetinje svojih predaka pogazili i udružili se sa onima koji nam nikad dobro nisu želeli, pri čemu su u tome najveću ulogu imali srpski političari i izdajnici. Sjetite se samo da je vlada Cvetković-Maček Hrvatima dala Banovinu Hrvatsku, u čijim kasnijim teritorijama je formirana Endehazija. I tada su Dubrovnik Hrvatima dali, koji nikad Hrvatima nije pripadao, da bi im se udobrili, da bi im se umilili i da tobož Hrvati ne bi napustili tu nesrećnu državu. I sada, ko je najglatiji i najglasniji u prizivanju starih dobrih Titovih vremena, opet srpski izrodi izmećari. To je, dakle, vladika Nikolaj rekao. U toj knjizi sve piše, čitajte je i proučavajte, jer je to proročka knjiga. Ona je nastala u logoru Dachau, gdje je prosvećena Evropa zatvorila vladiku Nikolaja, upravo zbog tog svedočenja srpske pravoslavne vere i srpskog pravoslavnog duha. 37. godine, kad je crkva naša oborila konkordat sa Vatikanom, Papa Pije XII je rekao da će Srbi zbog toga zažaliti. A 41. godine vi znate šta je bilo i kako je bilo i koga je taj Papa, koga isto ovaj prethodni Ivan Pavao II, ja namjerno ne kažem Jovan Pavle, to je naše, a njihovo Ivan Pavle. On ga je proglasio za blaženog, tog Pija XII, Alojzijevog Papa i blagoslovitelja ustaškog režima. I on je proglašen za sveca u Rimokatoličkoj crkvi. U toj knjizi, međutim, vladika Nikolaj opominje srpski narod i kaže da je Bog dresirao divlje zveri 500 godina, kao što je Srbe pustio u tursko ropstvo da se vežbaju u stradanju i da stiču vrline, bolje bi se zveri, kaže, pokazale u slobodi nego srpski narod. Jer, kaže, Srbin je oslobođenje shvatio kao odularenje i slobodu nije koristio da čini dobro i da se spasava, nego je, nažalost, koristio onako kako ne treba i zbog toga je došla strašna propast u Drugom svjetskom ratu. Druga knjiga koju treba čitati da bi se znalo šta je i kako je svakako knjiga Srpski narod kao teoriju. I ta je knjiga nastala posle rata i u njoj je sveti vladika Nikolaj zapisao da je smisao srpske istorije teodulija, služba Bogu, a kroz službu Bogu i služba ljudima. Kaže, ako toga ne bude, ako Srbi se budu odrekli svoje službe Bogu i svoga zaveta, tada će prestati istorija Srbadije, a počeće istorija Manguparije. I ono što mi danas živimo još od onog vremena, to je istorija Manguparije, a ne istorija Srbadije. Jer šta su ti naši ljudi koji nas vode i zavode, kao što kažu u Svetom pismu, teško narodu mome. Koji ga vode, oni ga zavode, a koji je vode, oni su propali. Šta su ti ljudi nego mangupi? Kad vi uzmete i poredite, da uzmete 10 godina jednog političara šta je govorio i da stavite u jednu knjigu, vi ćete vidjeti, to pas sa maslom ne bi pojeo koliko tu laži ima. Da tu ne možete da sretnete skoro principijelnog čovjeka koji je spreman da za svoja uverenja ide, gdje ga ona vode. Nego ti ljudi nemaju uverenja, oni samo imaju lične interese. I nažalost, to se u ovom trenutku na srpskom narodu vrlo teško odražava. Treba čitati još neke svete spise vladike Nikolaja. Recimo njegov čuveni tekst koji je malo zaboravljen i zapušten, Srednji sistem, gdje on kaže da srpski narod nikad nije bio ni za komunizam, gdje je sve u vlasti države, ni za kapitalizam, gdje je sve u vlasti kartela, kako on kaže, a to se danas zove multinacionalne kompanije, nego za srednji sistem u kome ima i državne imovine, zajedničke imovine, opšte imovine, da se njome pomogne sirotinja, a ima naravno i privatne i lične imovine, da bi se podržala lična inicijativa. I kaže, svako selo srpsko imalo je koševsku hranu koja se odvajala za gladna vremena i koja se delila sirotinji. A svako od nas to zna, moj pokojni deda je recimo pričao za Božić, za Vaskrs. Prvo su slali sirotinji sa svoje trpeze, znači znalo se ko su nadničari i napoličari u selu, pa odvoje od pečenja i najboljega i pošalju sirotinji, pa su tek onda oni sedali da jedu. Moba
i duh pomaganja, solidarnosti uzajamne, to je također osobina srpskog naroda. Mombarstvo i zadužbinarstvo i svečarstvo, kako kaže sveti vladika Nikolaj. To su tri glavne osobine srpskog naroda. Gdje su sad te osobine? Da li ste vi čuli u posljednje vrijeme da se skupilo 30, 40, 50 ljudi negdje nekom da pomogu napravi kuću? Možda ima neki takav slučaj, ali ih ima sve manje i sve su ređe. A naš je narod nekad radio i pevao. Vi sad ne možete čujete čovjeka da peva. Nigde. Ako neko peva, kaže se ili je pijan ili je lud. Zašto? Narod kaže ko peva zlo ne misli. Znači, pevanje u našem narodu bilo povezano sa moralnim životom i čistotom duše. Ne može nečista duša da peva. Ne može da se raduje. I zato danas nema pesme. Ugasila se pesma jer se duša srpska sve više gasi i polako iščezava u toj tami grehovnoj. Šta još treba čitati od vladike Nikolaja? Treba čitati Carev zavet, koji govori o neprolaznoj opredeljenosti za carstvo Božije. Kome se najviše izruguju oni koji vladika Atanasije ispravno zove Evrosklinavci? Izruguju se caru Lazaru. Ispada da je car Lazar pustio Murata da uđe u Srbiju i da je sve potpisao što je trebalo se potpiše, da bi to bilo odlično i onda bi Turci bili turisti u Srbiji. Maltene ispada da je on bio protiv ondašnjih integracija. Pa stvarno je tako, ako se gleda iz te perspektive, jeste bio knez Lazar protiv tadašnjih integracija, zato što su to bile integracije sa islamom, sa jednom verom koja je upropastila ko zna koliko ljudskih duša. Kada su Saraceni pitali svetoga Kirila koji je bio u misiji kod njih, kaže, zašto vi hrišćani ne ispunjavate zapovest Božju koja kaže ljubite neprijatelje svoje, nego kaže oštrite mačeve protiv nas. A kaže Kirilo, a kaže ko je onaj ko više sluša Boga, ko ispunjava jednu ili dve zapovesti, pa kaže ko ispunjava dve. Kaže ima i druga zapovest Božja, nema veće ljubavi da ko da život za prijatelje svoje. Kaže pošto biste vi, kad biste nas porobili ne samo naša tela, nego i naše duše, namećući vam svoju lažnu veru, to smo mi dužni da se oružamo i da se spremamo i da branimo svoju veru i svoju otadžbinu i svoje porodice. Kao što će kasnije reći Njegoš, muž je branič žene i djeteta, narod branič crkve i plemena. I tako uvijek bilo u istoriji pravoslavlja. Zato je Carev zavet knjiga u kojoj nam se objašnjava šta znači opredeljenje za carstvo Božje. Knez Lazar je sina imao, despota Stefana Lazarevića, i njegov je sin već morao da bude vazal turski. Jer je srpstvo izginulo na Kosovu i on nije imao snage da se bori. Kao 12-godišnji dečak je ostao sa majkom svojom. Majka njegova, kneginja Milica, primorana je bila da ubici svoga muža Bajazitu da svoju ćerku za ženu. Uslov je bio jedan, da ne menja veru. I taj uslov je bio poštovan. Tako su teški uslovi bili. Ali despot Stefan Lazarević, iako je bio vazal Bajazitov, sve vreme se trudio da ne dopusti Turcima prodor u Srbiju i da ne dopusti da bilo šta mešetare na duhovnom planu, ni oni ni njimo katolici. On je, kad su se Turci svađali posle Bajazitove smrti kod Angore oko prestola, pomagao čas jednog Turčina, čas drugog da ih što duže drži zavađene. A sa Mađarima je sarađivao i Mađari su mu poklonili Beograd i rudnik Srebrenicu. Bio je na dvoru kralja Žigmunda, čak i vitez. Ali nije dozvolio ni islamu, ni rimokatolicizmu da prodra i osvoji srpski narod. Nego je sve velike kaluđere i sihaste sa Sinaja i sve te gore iz Bugarske koji su bežali pred Turcima, doveo u Srbiju i napunio njima manastire da se Bogu mole za spasenje srpskog naroda. Znači, iako je morao u tom spoljašnjem smislu da sarađuje sa neprijateljem, on nije dao dušu srpskog naroda. I danas mi, ako moramo, a očito je da moramo, jer smo pogaženi i poniženi zbog grehova svojih i pokoreni i okupirani, da sarađujemo u tom nekom spoljašnjem smislu, mi dušu svoju moramo da čuvamo, ali šta oni hoće? Oni hoće da dušu našu prodaju, hoće našu dušu da izdaju. I naši političari, osim časnih izuzetaka, ja ih ne znam, možda ih vi znate, ali neka postoje, da kažemo da postoje. Ako naši političari ne budu branili dušu srpskog naroda, na njih će pasti kletva koja je pala na sve one koji su izdali zavet Svetoga Save i Svetoga kneza Lazara. Nije se slučajno ovo desilo da je izgoreo Hilandar, pola Hilandara,
da nam plaču ikone ovdje po Kragujevcu. Evo ja nisam do sad bio, ako Bog da, sad ću dodem da se poklonim svetinjama, jer vi mislite da je to slučajno. Evo sad u novom broju pravoslavnog puta lista koji izlazi u Arilju, divnog jednog hrišćanskog lista, iz porodica u Zaječaru, u njihovoj kući teče miro iz ikona i krv teče iz ikone Majke Božje. Oni nisu htjeli da kažu imena svoja, poslali su fotografije i to se vidi. To je opomena ovom narodu. Kad mi ne plačemo za svoje grehe, Gospod plače radi nas. Vi znate, čuli smo u propovedi našeg dragog oca Petra, kad je Gospod došao da vaskrsne Lazara, kad je video sudbinu ljudsku, ono što kaže u psalmima, ja rekao, bogovi ste i sinovi višnjega svi, a vi propadate i umirete i trulite. Kaže, udariše suze Isusu. To je najkraći stih u Evanđelju. Zaplaka. Grunuše mu suze kad je video došta je čovjek spao da truli u grobu, iako je namenjen za besmrtnost i za večni život. Zato Gospod, kao što je tad plakao, pa drugi put kad plače nad Jerusalimom, sad je strasna sedmica, kaže, Jerusalime, Jerusalime, koliko sam puta hteo da skupim decu tvoju, kao što kokoš sakuplja piliće pod krila i ne htjedoste. Eto, ostaće vam kuća vaša pusta. Tako je Gospod plakao. To je ono što se pominje u Evanđelju. Tako, znači, plače nad čovekom kad greši i plače nad narodom kad otpada. I zato kaže i Sveti Makar je veliki, kaže, iako je Bog bestrasan, Boga obuzima Bogu svojstveni plač kad vidi kako ljudi propadaju i otuđuju se od njega. Znači, mi plačemo uglavnom zbog svojih strasti. Retke su istinske suze pokajanja, čiste suze. Ali postoji neki božanski plač koji nije od strasti, jer Bog strasti nema, nego zbog žaljenja Božijeg i ljubavi Božije zato što se ljudi od njega otuđuju. Šta još treba čitati od Svetog Vladike Nikolaja? Treba čitati, naravno, i druga dela njegova koja govore o srpstvu. Naročito one divne spise kakvi su dobrovoljci vere Hristove, gdje on objašnjava smisao srpskog naroda. I kaže, srpski narod nije kao ruski i drugi narodi državnim dekretom primio veru. On se sam i dobrovoljno 2 i 3 veka krštavao dok nije primio veru. I zato je Srbin u svojoj veri uvijek bio slobodan i uvijek bio spreman da ide za Gospodom kao Bogom slobode i ljubavi. Ali, naravno, ta sloboda uvijek podrazumeva i odgovornost. Mi danas, kao što vidite, svoju slobodu upotrebljavamo za zlo. Pokojni otac Julijan Studenički u jednoj besedi je rekao, od Drugog svjetskog rata, to njemu neki medicinar priča, Srbi su 14 miliona čedomorstava utrovnih izvršili. 14 miliona. A šta kaže Gospod Krajine? Šta učini? Glas krvi brata tvojega vapije sa zemlje kameni. Samo da smo to učinili, da ništa drugo nismo uradili. Mnogo bi gadno bilo. Ja se mnogo čudim, ja veronauku predajem u Čačku. Stalno govorim ljudima da se žene, da se udaju i tako dalje. A kao da neka nema blagoslova pre nekog. To je liko je neželjenih i neudatih. Zbog čega? Treba dobro da se preispitamo i svako. Vi znate koliko je razmišljalo porodica. Neka bude jedno ili dvoje da se ne muče. A nama to niko nije na silu nametno. To je bila korupcija. Standard, ali pod uslovom da se lišiš rađenja djece. To nije rađeno na silu, kao što sad rade Amerikanci u Indiji i Kini. I znate komunistički režim šta rade u Kini, kako planiraju porodicu. Ako se rode dvojke, kažu majci da jedno bira, drugo ubijaju. To nije kod nas bilo tako. Kod nas je bilo drugačije. Kod nas je bilo standard, vikendice, more, izleti, tako dalje, ali ovdje ti je otvorena klinika, pa idi tamo. Sve to treba znati. I sve o svemu tome misliti. A ja iskreno da kažem, mene je sramota da pričam pored oca Petra. Samo zato što su me eto zvali, što on blagoslovio, posle toliko godina njegovog monaškog života i načina na koji on živi, šta ja imam da pričam ovdje? Ali eto opet, još nekoliko reči, opet da ukažem na Svetog Vladiku Nikolaja. Vi znate da je Sveti Vladika Nikolaj bio ozbiljan čovjek. To naročito zna otac Petar koji je pored njega bio i gledao kako je izgledao. Danas se protura neka priča o lakoj pobožnosti. Kao zineš i spasen si. Ne može to tako. To nemojte da se zavaravamo. Mi dobro treba da zapnemo da bismo se spasili.
Jer sve što mi radimo, svaka naša priprema za pričešće, za duhovni život, to nije ništa. Šta će mi, kaže u psalmima Gospod, mnoštvo žrtava vadi vaših na kađenje, gadim se. Šta će mi to? Šta će Gospodu? To Bogu ne treba. Nego treba nama. Svi napori koji ulažemo su tu da bismo shvatili da svojim silama ne možemo da se spasemo, da nas Gospod spasava. Zato je Bog i odredio i postove, i molitve, i stajanje u crkvi. Zato mi stojimo u crkvi pred Gospodom. To je velika čast što nas je Gospod ostojio da stojimo pred njim. Pre rata su roditelji, sinovi su stajali pred roditeljima svojim kad su razgovarali sa njima. I mi sad stojimo pred Gospodom kao pred Otcem svojim u crkvi. Sve su to neki napori, ali šta je cilj tih napora? Ne da mi mislimo da je Bog sad nešto dužan nama zbog tih naših napora da nam da spasenje. On nama ništa ne duguje. A mi njemu dugujemo sve. Nego što je govorio pokojni vladika Danilo, Bog da mu dušu prosti. Mi smo u Gospodu svi već spaseni. Samo treba da pokažemo da li hoćemo spasenje ili nećemo. A kako ćemo da pokažemo? Hoćemo li mi biti raskalašni, raspusni, raspojasani? Hoćemo li živjeti nedostojnim i nečistim životom? Onda mi pokazujemo da nama spasenje nije neophodno, da nam ne treba, da nam treba nešto drugo. Zato je potrebno živjeti pobožnim životom onako kako je učio ljude sveti vladika Nikolaj. A vi znate kako je sveti vladika Nikolaj učio. Kad je govorio o bogojaničkoj vodici, on kaže, ko će vam posta da uzme bogojaničku vodicu, a zdravlje, mora nekoliko dana da posti da bi uzeo bogojaničku vodicu. Tako je govorio sveti vladika Nikolaj. I ako smo ga za svetoga proglasili, valjda treba da se držimo njegovih savjeta i njegovih upustava. Ljudi kažu da je on mogao danima da ništa ne jede i da uživi u najstržem postu, a da ne govorimo na čemu je spavao. Otac Jovan Radoslavljević je pisao da je pre rata spavao u jednoj keliji, vežbao se, stavljao pan pod glavu i spavao na zemlji, jer je znao da će doći stradanje i pripremao se za ta stradanja koja ga čekaju. Znači, tako je živio jedan srpski vladika, koji je bio najučeniji čovjek svog vremena, čovjek koji je Evropu zadivio. Nedavno izašla knjiga jedne engleskinje, Rebeke West, Crno jagnje i sivi soko, 1000 strana ima knjiga, posvetila Jugoslaviju pre Drugog svjetskog rata. I u toj knjizi kaže da je vladika Nikolaj najčudesniji čovjek koga ikad srela na svetu, da ne postoji čovjek kakav je bio vladika Nikolaj. Taj isti vladika Nikolaj je živeo ozbiljnim, strogim, podvižničkim životom i takav život je tražio i od svih koji su bili pravoslavni hrišćani, naročito članovi pravoslavne narodne hrišćanske zajednice, kao ljudi revnitelji Božiji koji su želi da žive po zakonu Božijim. Ja vas molim da se u tom smislu držimo zakona Božijeg. Ne kažem da ćemo time postići da budemo dostojni, pogotovo za pričešće, jer niko nikad nije dostojan da se pričesti. Ali što je govorio pokojni otac Sava, naš otac Petar je njega znao i sa njim bio i drugovao i bili su braća u Hristu i jeromonasi, zajedno i kod oca Gavrila. Kaže, mi time samo pokazujemo učtivost pred Gospodom. Da budemo učtivi, da ne izlazimo bilo kako pred Gospodom. A nikad nismo dostojni. Danas je lakše postiti nego ikad. Danas ima svega da se posti. Vi znate kako je naš narod nekad postio. Postio je na kupusu i pasulju. Ljudi su kosili za petrovske poste, jeli su sirće i crni luk su rezali u sirće i kosili su ceo dan. Danas svega ima. Nije težak post. Nije teško živjeti koliko toliko pobožno. Naravno, telesni post je samo spoljašnja strana, potreban je i duhovni. Ali makar malo toga da se držimo. Srbi su narod opasan i ozbiljan i narod koji se drži, ne mislim opasan, nego opasan pojasom spasenja, ustegnut narod, nije raspojasan narod. Takvi treba da budu pravoslavni Srbi kakvi su naši preci bili. I ja vas to molim. I tu nam sveti vladika Nikolaj sigurno poručuje iz nebeske Srbije da se trudimo da živimo makar onoliko koliko su naši stari živjeli. Mada i to nećemo dostići. Danas pričaju mnogo o sveću, kaže evo Grigorije Palama, pa ovaj, sve je to tačno i sve je to lepo znati i tako dalje. Ali nama neće suditi Grigorije Palama. Mi ćemo se pojaviti pred našim predsima pre 50-60 godina i oni će nas pitati, je li bre bando? Pa kako se vi predstavljate kao Srbi? Odakle vama to pravo da se predstavljate kao Srbi, a niste ništa srpsko imali u sebi i u svom načinu života? Verujte mi, ja vam ovo ozbiljno kažem. Ja osjećam da je svaki Srbin, skoro svaki, ne baš svaki,
Ali svaki normalan koji je živio porodičnim životom, postio poste, išao u crkvu, makar i 2 puta godišnje su crkve često bile daleko iznad nas u pobožnosti i čestitosti. Mitropolit Amfilohije je pričao kako je njegova majka, jer je bio daleko manastir Morača, jednom godišnje išla da se pričesti. Ali verujte mi, da sam duboko siguran da je njeno pričešće bilo vrednije od ko zna koliko primanja pričešća naših. Oprostite što tako kažem, možda i ovdje ima i svetih ljudi, ali to je neko moje duboko unutrašnje osjećanje. I makar to osjećanje da imamo, da se stidimo pred svojim precima, da kažemo oprostite što smo mi ovakvi, ali iako smo ovakvi, mi smo ipak deca Božja i deca Svetoga Save, i što je rekao otac Justin, ako sam pao, ja nisam od Gospoda otpao, ja se za njega držim makar jednom suzom i makar jednim uzdahom. Eto, toliko sam htio da vam kažem, nemojte zameriti, nisam želeo da držim nikakva predavanja, nego da sa vama podelim neka razmišljanja, jer svi mi ovo dobro osjećamo, u teškim i ozbiljnim vremenima živimo, osjećamo dobro šta se dešava i ja vas molim, dragi moji, nikada nemojte gubiti nadu da će Gospod biti sa nama. Sjećate se šta je Gospod rekao za posljednje vremena. Kad vidite da se sve to dešava, podignite glave svoje, jer se približi izbavljenje vaše. Tad kad čovjek ne bude imao snage da se bori sam, tada će Bog ratovati za njega više nego ikad i spasavat će ga Bog više nego ikad. Pogledajte naše monaštvo na Kosovu, gde opstaje, gde čuvaju veru, gde odlaze. Nikad više u Dečanima nije bilo kaluđera nego sad kad su sa svih strana opkoljeni od Šiptara. Znači nije sve mrtvo u našem narodu. Još ima nade. I svi mi koji idemo u crkvu treba da pomognemo Gospodu da nas spase, ako tako mogu da kažem. Jer Bog neće nikoga da spase bez njega. Znači mi treba da pomognemo Gospodu da nas spase, da pružimo ruke ka njemu i da kažemo, kao što su rekli apostoli na lađi, Gospode, spasi nas, izgibo smo. A onda će nam Gospod svakako pomoći. Hvala ocu Petru i bratu Goranu i svoj ostaloj brati koja me ovdje pozvala da kažem nekoliko reči. Hvala Gospodu što ovo mjesto postoji, ovo je velika svetinja Božja. Hvala Gospodu što još imamo ovih naših starih monaha od kojih imamo šta da naučimo, jer oni nisu samo monasi da su u manastiru, nego su i to sinovi i ćerke starih srpskih domaćina koji su znali kako se živi i kako se treba ozbiljno i lepo ponašati i pred Bogom i pred ljudima. Ja sam jasno rekao da treba razlikovati Evropu od Evropske unije. Evropska unija, ko ozbiljno čita knjige, trebalo bi da zna kako se živi u Evropskoj uniji. I upravo ta vaša želja, da vi i vaša deca živite lepo u Evropskoj uniji, ne može da se ostvari. Tek tako kao što mi na prvi pogled mislimo i činimo se. Nedavno izašla knjiga Austrijanca Hannesa Hofbauera, zove se Drang nach Westen, proširenje Evropske unije na istok. Knjigu izdao Filip Višnić iz Beograda. To je sociološko-istorijska studija. Ja vas pozivam da je nađete i pročitate. Tu ćete vidjeti kako žive zemlje istočne Evrope koje su ušle u Evropsku uniju i kako je stanje privrede u Evropskoj uniji. Jedina država koja uspela da spase svoje privredne potencijale i koja dobro živi u Evropskoj uniji u ovom trenutku je Slovenija. Zašto Slovenija? Hannes Hofbauer kaže: Slovenija nije poslušala ni jedan savjet Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke, očuvali su sve svoje privredne potencijale i kad su ušli u Europsku uniju, njihova privreda bila u potpunosti očuvana. Sve ostale zemlje koje su slušale te institucije koje se bave pljačkanjem siromašnih država radi bogaćenja bogatih, i svako ko je čitao Noama Chomskog, ko je čitao ozbiljnu literaturu o tome, zna da je tako. Sve ostale države, zapamtite ovo, dragi moji, sve ostale države žive u velikom siromaštvu i u njima je stanje jako teško. Ja nisam pozvao ni nikakav geto i na izolaciju. Dakle, daleko sam od toga da predstavljam misao koju je zastupao Slobodan Milošević i njegova žena. Naprotiv, ja sam naveo primjer despota Stefana Lazarevića, koji u teškim uslovima u kojima su Srbi živeli uoči turskog ropstva, učinio sve da sarađuje sa svima u okruženju, ali da sačuva duhovni identitet srpskog naroda. A što se tiče pisanja o Evropi vladike Nikolaja, to uzmite knjigu Reči srpskom narodu kroz tamnički prozor pa pročitajte. Nisam ja, nego vladika Nikolaj, Evropu koja je otpala od Hrista, nazvao belom demonijom. A ova sadašnja Evropa, to je za Evropska unija, to je zapečatila, odbivši da unese u ustav odredbu
po kojoj je hrišćanstvo kulturna baština Europske unije. Znači, u preambuli Ustava u kojoj se piše na osnovu čega je nastala Europska unija, navodi se antičko, grčko i rimsko nasleđe, navodi se renesansna epoha, navodi se epoha prosvetiteljstva, ali ni jednom jedinom rečju ne pominje se hrišćanstvo, iako su i rimokatolici, i protestanti, i pravoslavni zahtevali da se u Ustavu Europske unije pomene hrišćanstvo kao baština evropskog kontinenta. To je Evropska komisija odbila. Iako u Ustavu pojedinih zemalja, kao što je Grčka, kao što je Irska, kao što je Poljska, ima direktno pozivanje na hrišćanstvo, čak počinje Ustav Grčke i pozivanje na Svetu Trojicu i tako dalje, Ustav Evropske unije ni reč ne pominje hrišćanstvo. Ako vi smatrate da je to što sam ja rekao u neskladu sa delom vladike Nikolaja, ja vas opet molim da pročitate delo reči Srpskog narodno-proslavnički prozor, da pročitate njegovu besedu Kula od slonove kosti, da pročitate knjigu Muriel Heppel, vladika Nikolaj Velimirović i biskup George Bell, u kojoj se govori o njegovoj vezi sa poznatim anglikanskim biskupom Georgeom Bellom, šta je on Georgeu Bellu govorio o sadašnjem stanju Evrope i evropskog hrišćanstva. Znači, nisam uopšte zloupotrebio ime svetoga vladike, jer sam se naprotiv trudio da dosledno vladikinu misao iskažem. To ne znači da ja ovde vas pozivam na nekakvu mržnju prema ljudima Evrope, Evropljanima, neku netrpeljivost. Naprotiv, evo kako su svojim smirenjem i hrišćanskom ljubavlju dečanski kaluđeri uticali na italijanske vojnike iz Fora, od kojih su mnogi primili pravoslavlje, a svi koji dolaze u manastir dolaze sa najvećim mogućim poštovanjem prema dečanskim monasima i prema srpskim svetinjama. Evropa je kontinent na kome mi živimo i naša je dužnost da Evropi svedočimo pravoslavlje, da joj svedočimo onu istinu koja je njoj neophodna kao živa voda. I veliki Evropljani današnjice svesni su toga. Vi imate u Francuskoj, recimo kod vladike Luke, ko zna koliko Francuza i francuskih intelektualaca koji su prešli na pravoslavlje, uvidevši duhovni bankrot Evrope i koji su sada pravoslavni hrišćani. Vi imate na Svetoj Gori u svakom manastiru Evropljane koji su se zamonašili kao pravoslavni hrišćani i koji se tamo podvizavaju. Ako ste vi u tom smislu mislili da sam se ja pozivao na Evropu, nisam. Naprotiv, ja o tome vrlo jasno govorim i kad govorim znam šta pričam i na šta se pozivam. Nisam ni za kakvu privrednu izolaciju ili bilo kakvu drugu, nego sam protiv toga da nam se pobožnje vrednosti evropske nameću kao Evropska unija. Jer znajte, jedan od uslova za ulazak u Evropsku uniju bit će legalizacija polne izopačenosti. To da znate, znači nemojte se zavaravate, koja počinje da se legalizuje u svim zemljama Evropske unije. Jer mi na to treba da pristanemo, pa bolje da umremo u getu nego da pristanemo da ovde u zemlji kojom je hodao Sveti Sava se takve stvari dešavaju. Ja to otvoreno kažem, znači ništa ne krijem i jasno i glasno kažem to što mislim. Jer vi mislite da mi treba po tu cenu da budemo tamo. Pa ako je ta cena, onda će to biti cena Sodoma i Gomora. Onda će to biti cena Sodoma i Gomora. Vi znate kako su Sodoma i Gomora bili privredno uspešni gradovi. I gde su sad? Gde su sad ti privredno uspešni gradovi? Volim da vam kažem da sam vas odlično razumela, čitala sam pravnički prostor, čitam provod i sve što ste rekli, ja mislim da je to tako, da brat nije razumela, ali dobro, to sad nije bitno. Živim u Soliteru, da li možete da mi kažete, puni su sandučići, propagandnog materijala, hrišćansko udruženje. Šta je to hrišćansko? Ne znam, nacrtan je Isus. To su protestanti neki, samo ne znam koji. Iz Vanja, iz Leskovca. A, iz Leskovca, to su baptisti. Tamo imaju veliki centar, u Leskovcu imaju veliki centar i odatle su baptisti. A znate, nema telefon, nema ništa, samo baptisti. To su baptisti i imate isto, ako vam se pojavi dopisna biblijska škola Logos i te stvari, takve. Da, to znam, ali sam... Dakle, ako se takve stvari pojave u vašim sandučićima, znajte recimo da je reč o adventistima. Recimo, dopisna biblijska škola su adventisti, ovo su znači baptisti, pošto su iz Leskovca. U Leskovcu im je jedan veoma veliki centar, tako da znate da je to to. Danima, znate, ono baš... Jeste. I čak daju besplatne knjige, mislim da... Pa to je to. Znači, knjige koje dobijate, to su njihove knjige i to izbjegavate. Blagoslove, da pitam samo. Pa htio sam da pitam, moje lično mišljenje je tako da mislim da će pre našeg tog nesrećnog i eventualnog i ne daj Bože ulazka u Evropu
tamnicu svake slobode i ustanovu promocije svakog zla prethoditi naše udruživanje s papom. Bože, da prosti, ne daj Bože. To će biti jedan od uslova. Šta vi mislite, kakva su vaša saznanja o tome, da li u našoj crkvi, da li naša crkva ima kapacitete i mogućnosti da se tom naletu i toj napasti suprotstavi? To je pitanje koje mora mnogo ozbiljno da se promišlja, na koje ne treba da se brzopleto odgovara. Poslanica istočnih patrijaraka pravoslavne vere, 1848. objavljena, kada je papa zahtevao da se istok prisjedini njemu, kaže, povodom papske dogme o nepogrešivosti i zabludivosti rimskog pape, u crkvi pravoslavnoj, crkvi od istoka, nikad nije bio nepogrešiv jedan episkop, čak ni sabor episkopa samih po sebi, nego je punota naroda Božijeg čuvala veru jednom predatu svetima, kao što kažu u Svetom pismu. Znači, punota naroda Božijeg. Dešavala su se teška i krizna vremena u kojima je bilo slučaja kao što je bila Firentinska unija, da je jedan deo hijerarhije prelazio na uniju. Ali se uvek Bog je dizao velike ljude, kakav u to vreme bio Sveti Marko Efeski, koji su branili čistotu pravoslavne vere i uspevali da odbrane pravoslavnu crkvu. To samo zavisi od naših srca i naše spremnosti da svedočimo Gospoda. I da znate da u tom smislu danas treba biti višestruko oprezan. Jer mi se krećemo između dve krajnosti. Jedna je krajnost tog radikalnog ekumenizma koji tvrdi da između nas i njih nema nikakve razlike, da su oni jedno mi drugo plućno krilo, koji kažu da je papa veliki čovjek koji voli Srbe i tako dalje. Naravno, zbog toga i tražio da nas bombarduju 95. od Clintona i 99. naravno je kao to što održavao Srbe, a odmah čim je Kosovo odvojeno, podigao je Kosovo na nivo apostolske administrature, što se radi samo sa nezavisnim državama, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, na jednoj strani je to, a na drugoj strani postoji ova opasnost tog takozvanog zilotizma i starokalendarstva. Pazite, ja sam tim ljudima govorio koji su otišli u starokalendarce, kad smo pričali, a oni su često pričali sa mnom. Ljudi, imate primjer oca Justina. Ako je neko bio bogoslov, bio je on. Ako je neko bio svetoga života, bio je on. Ako je neko znao ko je rimski papa, znao i on. Ako je neko pisao protiv ekumenizma, pisao je on. Pa se nikad nije odvojio od Srpske pravoslavne crkve, nego je ostao da svedoči i da se bori za svoju čistotu svoje vere. Bilo je teških perioda u istoriji srpskog naroda, kada su recimo Grci nametnuli preko Turaka svoje episkope fanariote u mnogim krajevima srpskim. Pa nije bilo posle pada Pećke patrijaršije srpskog vladike, nego su sve bili Grci. Pa je Srbin opet očuvao svoju veru i nije otpao od Hrista. Znači, ako bude vere, ako bude pobožnosti, ako bude ozbiljnosti, nama neće uspjeti da nametnu uniju sa Rimom. Teška vremena svakako predstoje i svakojake ćemo stvari vidjeti i čuti, ali moramo da budemo trezveni i oprezni i moramo da se čuvamo i jedne i druge krajnosti. Znači, ovi koji su otišli iz crkve da bi se navodno borili za čistotu crkve, ti ziloti su jedna krajnost, a ekumenisti su druga krajnost. Naš put je, kako kaže sveti vladika Nikolaj, carski put, put između ta dva ekstrema. I tim putem, s Božijom pomoću, treba ići da bismo nasledili carstvo Božje i život večni. Znači, moramo biti oprezni. Vi ovdje, hvala Bogu, imate oca Petra, s njim razgovarajte, s njim se konsultujte, njega slušajte i trudite se s Božjom pomoću da ne upadnemo ni u jednu ni u drugu krajnost. Eto, to je neko moje mišljenje. Sve što je dobro kod nas, to je od svetih otaca, a što je loše, to je od nas samih. Tako ja to mislim. I hoću ovdje da izrecitujem jednu pesmu vladike Nikolaja, da ne bi zaboravili šta je on savjetovao Srbima u teškim vremenima. Budi hrabar i slobodan, reče Gospod Navinu, ja ću za te vojevati, samo drži istinu. Tako Gospod sada zbori svakom pravom Srbinu. Ja sam s tobom, budi hrabar i održi istinu. Istina je što ljudima evanđelje kazuje, ko istinu časno drži nad zlom svakim caruje. Istina je sa slobodom neraskidno vezana. Obojima jedna pesma od Srba je spevana. Za krš časni i slobodu, to je srpska lozinka. Za krš časni i slobodu Srbi nema počinka. Budi hrabar i slobodan, Bog ti zbori Srbine, ja ću za te vojevati, samo drž se istine. Ja mislim da su to reči svetog vladike Nikolaja koje nam svima kažu kako da se borimo i kako da čuvamo veru i da se ne plašimo svih iskušenja koje mogu da dođu. Znači, neće Gospod ostaviti srpski narod. Mi dušu svoju i srce svoje treba da čuvamo. Ja ne govorim protiv političke tvorevine,
nego govorim samo i uvek protiv onoga što je protiv Hrista. Zato je vladika Nikolaj rekao Evropa je bela demonija, zato što je otpala od Hrista. A to je bio najveći Evropljanin svog vremena. Nema čoveka evropskog koji nije znao za vladiku Nikolaja. To je čovjek koji je dobio 3 počasta doktorata, plus ona 2 koje je imao redovna. Na Kolumbiji univerzitetu u Americi su mu dodeli 46. počasti doktora čim je došao. A kad je umro, američki kongres je izjavio saučešće srpskom narodu zbog njegove smrti, jer je izgubio, kaže, svog vernog i dostojnog sina. Prvi vladika koji je propovedao crncima u Harlemu bio je vladika Nikolaj, koji u nacionalizmu Svetog Save kaže: Sveti Sava je Srbe naučio da vode sve narode bez obzira na boju kože. Kaže, u Prvom svjetskom ratu srpski vojnik je delio posljednji komad hleba sa crncem Indusom, dok su ostali iz kolonija bežali od njih, znači njihovi gospodari, Britanci i Francuzi. Oni su se tuđili, a Srbin je s njima jeo i pio, zato što ga je tome naučio Sveti Sava. I kad je propovedao vladika Nikolaj u Harlemu prvi put, crnci se oduševe. Kad je došao drugi put, donesu ogromnu srpsku zastavu u crkvu i nauči hor njihov da peva Bože pravde na srpskom, da pozdrave vladiku Nikolaja. Znači, u tom smislu mi ne možemo biti protiv europskog čoveka i protiv Evrope. Sjedite se šta je Dostojevski govori: Evropa je nama drago groblje. Mnogi su grobovi tamo koje ćemo mi zaliti suzama. Znači, sve što je lepo u Evropi, sve što je hrišćansko, to je naše nasljeđe. To je naše. I svakog hrišćanina evropskog mi poštujemo kao čoveka, pravog čoveka. Ne daj Bože da ja želim da mi živimo u nekoj izolaciji, da živimo u nekoj totalnoj bedi. Ali kažem, ako je cena da sve naše se odreknemo i pogazimo, onda mi nećemo biti Srbi. Mi ćemo možda biti neki drugi narod. Kao što su ljudi koji su se potučili. Oni su biološki i dalje bili Srbi, ali više se kao Srbi nisu osjećali. Oni su izgubili identitet. Najgori zločinci su iz zapadne Hercegovine bile. Kajkavci i Čakavci nisu bili nikakvi zločinci među Hrvatima. Nego zapadni Hercegovci koji su poreklom svi Srbi. Jer tako? Tako je. Znači, čitav taj kraj u zapadnoj Hercegovini, to su sve bili bivši Srbi koji su primili drugu veru. Mi nismo probleme Čajkavcima i Kajkavcima nikad imali, nikakve probleme. I danas ode Srbin u Istru, nikakve probleme nema. O tome se radi. Znači, pitanje našeg identiteta, a naš identitet je Hristos i Sveti Sava. Eto. Pomenuli ste određene pošasti na koje će srpski narod morati da pristane, u srpska država, ukoliko bude htjela da uđe u Evropsku uniju. Jedna od tih pošasti je i izopačenost koju ste pomenuli, koje su još konkretne radnje koje će dovesti do toga da, ne daj Bože, Srbi izgube svoju dušu. Pa slušajte da vam kažem, ima čitav niz stvari koje na prvi pogled ne deluju kao da su opasne, a u stvari mogu da budu jako opasne. Vi recimo gubite slobodu svog života na poljoprivrednom imanju. Vi ne možete da pečete rakiju, to je pisalo u novinama, znači ko je čitao. Ti ne možeš da uzmeš lampek i da ispečeš svoju rakiju, zato što to može da radi samo neka fabrika koja ima ovlašćenje. Zato sad u Bugarskoj kupuju neke male kotliće i njima kao prave kompot od šljiva, u stvari peku rakiju. To sam čitao u novinama, znači nisam vidio. Imaćete zakonodavstvo, tu je čak regulisano, evo ko je čitao, to svaki dan izlazi u novinama. Recimo, krastavci koji se pakuju u teglu radi prodaje moraju da budu pod određenim uglom. I tako dalje, tako dalje. To su na prvi pogled neke besmislene stvari, ajde s tim da se pomirimo, da krastavce pakujemo kako treba, pa i da ne pečemo rakiju. Ali, zakonodavstvo koje se protura će biti tako da će ponovo biti uveden moralno-politička podobnost i verbalni delikt. Jer vi recimo imate strahovite, tamo u mnogim zemljama Evropske unije, vi ne smete reći da kažete protiv islama, jer se to zove govor mržnje. Ne protiv islama kao nek ima pravo da veruje ko šta hoće, nego recimo vi ne možete da javno izađete i da kažete pravoslavlje kao Bogom otkrivena religija je bolja od islama. To ne sme da se tamo desi, jer te odmah optužuju za govor mržnje i diskriminaciju. Znači ono što smo imali za vreme Tita kao bratstvo i jedinstvo, to se sada polako uvodi u Europsku uniju i ljudi koji su ozbiljni intelektualci. Evo, kod nas je donedavno izlazio jedan list Le Monde Diplomatique, izdavao ga je Politika, to je međunarodni časopis, vrlo ozbiljan, i tamo ste što šta mogli da nađete o tim stvarima, onima koji se dešavaju. Ko prati internet? Ima časopis neki World Net Daily, to je najpoznatiji internet časopis, konzervativni, američki, 7 miliona čitalaca ima. I nedavno sam čitao intervju s jednim engleskim istoričarim i novinarom,
čovjekom vrhunskim znalcem, koji je napisao Propast Velike Britanije od Churchilla do Lady Diane. Gubljenje suvereniteta Velike Britanije u okviru Evrope i njihovog duhovnog identiteta. On kaže, niko nije smeo u Britaniji da mi izda knjigu. Našao je nekog malog izdavača u Americi i knjiga otišla nekoliko stotina hiljada primjera kad se prodalo za veoma kratko vreme, znači imali su ogromnu zaradu, a u Britaniji se niko nije usudio da izda tu knjigu. O tome govorim. Vi znate da su ljudi za vreme Tita išli u zatvor za pevanje Oj Vojvodo Sinđeliću. I za Srpsku Novu godinu. Znači, to je bilo mjesec dana zatvora si dobio za pevanje Oj Vojvodo Sinđeliću. O tome se radi. Ali kaže srpski stil. Da, normalno. Tako je. Znači, o tome se radi. U tom smislu, to je jedna velika opasnost sa kojom se čovjek današnji suočava. I svetogorci su o tome govorili i postoji zaista i literatura, ja sam donio jednu tih knjiga, Pečat Hristovi žig zveri, koja se bavi baš konkretno o čemu se tu radi, zašto. A da ne govorimo o nametanju te priče da su sve religije jedno, da su sve hrišćanske konfesije jedno. Znači, svejedno je da li si budista, da li si šintoista, da li si zoroastrista, da li si kabalista, kanibalista, šta god da je, to je sve svejedno jer kažu oni svi putevi vode ka Bogu. Za nas to nije istina, bre. Ljudi su ginuli zato što nisu htjeli. Sjećate se onog mučenika kome je rekao, mučenik kaže, samo se odreci meni na uvo Hrista pa idi gdje hoćeš. Ne moraš pred narodom, samo meni na uvo šapni. Pustit ću te. Pa kaže, to je kao kad mi kažeš, odseci sebi glavu pa idi gdje hoćeš. Ja ne mogu tako da uradim. Jer ako ja se odreknem pred tobom, ja sam se odrekao i pred Bogom. Kaže, ne dozvoljava Gospod jezik koji on stvorio da izriče kule na njega. O tome se radi. Ja tu želim da istaknem. Znači, to je na prvom mjestu duhovno pitanje. Naravno, to još nije tako. Ali pazite. Svaki put počinje prvim korakom. Niz koraka koji su preduzeti i koji se i dalje preduzimaju. Evo vam šta je najnovije. Evropsko fudbalsko prvenstvo. Sad je to pisalo u pravoslavlju. Ko čita pravoslavnu rubriku pravoslavlja tehnologija, čitajte tu rubriku pa ćete vidjeti da vrlo ozbiljan mlad čovjek, diplomirani inženjer informacijskih tehnologija, piše izvanredne tekstove o tome. Evropsko prvenstvo u fudbalu u Nemačkoj. Svaka karta za fudbalsko prvenstvo, 2,5 miliona karata, imaće čip u kome će biti ime, prezime onog ko je kartu kupio, adresa i svi podaci. I udruženja za zaštitu ljudskih prava u Nemačkoj se dižu protiv toga. Znate? O tome se radi. To je budućnost. To je ona priča koju svako od nas može da vidi i da očekuje na svojoj koži. Znači, orvelovska priča. Totalitarna kontrola kao budućnost kontinenta. Eto. Ako ima još pitanja, izvolite. Sad je aktualno izbor Benedikta XVI za papu, da li znaš nešto o njemu, s obzirom se priča da je bio mason i... Ne znam šta se priča, to je vrlo ozbiljan rimokatolik, koji tvrdi da je rimokatolička crkva jedina crkva koja donosi spasenje. Znači, krajnje je neliberalan kad je u pitanju su stavovi, najveći njihov teolog trenutno, na čelu kongregacije za propagandu vere. To je kongregacija koja nasljeđuje Svetu inkviziciju. To je, znači, ozbiljan igrač. U tom smislu je mnogo manje mutivoda nego ovaj prethodni. On je vrlo jasan. On kaže, katolička crkva je spasonosna i doviđenja. Postoji neki način da se tome suprotstavimo. Mi kao vernici ovako ne možemo, ali nešto na političkom... Prvi i osnovni način je da se, prvi način je da se Bogu molimo, a drugo, mi moramo nas, što kažu, i truditi se gdje možemo i kako možemo i da svojim episkopima iskažemo svoje mišljenje, na jedan učtiv i lep način. Znači, to je ono što se od nas očekuje, mi drugo ne možemo. Treba znati da od 79. godine Papa pokušava da dođe u Srbiju. Od 79. Tada je prvi put tražio i onda je patrijarh German rekao može, ali prvo da ode u Jasenovac. I tako je, pritisci su bili ogromni. Jedine dve pravoslavne države koje Papa nije posjetio su Rusija i Srbija. A što se toga tiče, mi ne možemo da, ja ne mogu da sprečim ljude koji tako misle. Ja sa svoje strane što sam radio sam, pisao sam i knjige i objavljivao sam i tako dalje. Mi nemamo neku moć zemaljsku, niti smo vlast u državi, niti smo vlast u crkvi, da to nešto na taj način radimo. Znači, svuda, u svakoj pomesnoj pravoslavnoj crkvi ima ljudi koji su za to i ljudi koji se protiv toga boje. Jer je tako i uvek, na kraju kraja u istoriji crkve i bilo. Vi znate i sami da je uvek tako bilo.
Uvek je bilo jedni koji su vukli na ovu stranu i oni koji su išli ka Hristu. To da znate. Vladika Nikola je pre rata došao u sukob sa Arhijerejskim saborom, koji je trajao do 40. kad se pomirio s patrijarhom Gavrilom Dobrićem u Kaleniću, zato što je Arhijerejski sabor vrlo olako prešao preko onih koji su glasali za konkordat, a Srbi su bili. Znači, oni su ih odlučili od crkve. Čim je pao konkordat, oni su tu odluku povukli. A Vladika Nikola je tražio da se oni javno izvine srpskom narodu zbog toga što su glasali za konkordat. I oni su mu rekli, man pusti to Nikolaj, to nema veze. Onda su bio je sukob u tom smislu pre Drugog svjetskog rata, ali hvala Bogu sukob je izlađen. Znači, posle su i patrijarh i Gavrilo i Vladika Nikolaj bili na robiji zajedno. Tako ih je Bog spojio, što kaže. Znači, u tom smislu svako je vreme bilo tako i mi naše da se molimo Gospodu i svakako da uradimo ono što može da se uradi, ali ne možemo da budemo, naravno, sigurni, mi ne znamo što kažu. Kako Božje dopuštenje može da bude, mi to ne znamo. Samo da znate da je pritisak ogroman, strahovit. Pritisak je intenzivno počeo 1994. Milošević je hteo papu da dovede pošto potom. I nekako se odolelo. Nekako. A dokad će se odoleti, ja to ne znam i ne mogu da tvrdim. Znači, stanje crkve u 20. veku je jako teško. Crkva je pretrpela užasna gonjenja, mnoge su stvari urađene nekanonski i tako dalje. I to sad sve postoji, što kažu, negde i tamo i ovamo. Znači, ja ne mogu da sudim pokojnom Vladiki Savi, ja to ne bih uradio, ko sam ja nisam ni vladika ni sveštenik. Znači, što se mene tiče, ja tu nemam šta da kažem, mislim, to je pitanje koje ja ne mogu da rešavam. Ja samo znam da otac Petar ne bi služio sad. On je doveo njega ovde i kaže, možda razgovarate grčki, on zna grčki. Mu kaže me blogeti, ali je deskoda, a on kaže, bajde oca i sine. Da sam ja onda pročitao, što sam posle pročitao, da su oni novopaskalci, ne bi ja dao otvorio crkvu uopšte. Kaže mu na grčki, fige, mi pravo studij. Sad još dođe, pazi, mi znamo da ima i veliko prokletstvo ima za novopaskalci. Zato, kao što znate, sami da ne pričam, i Bugariju, i Rumuniji i Grci nisu novopaskalci. Drže staru pasku. To je svima različito od onih novopaskalaca. Sad, kako se to kaže, dokle ga ne oglase. A ko je da ga oglasi? Da ereti ga, znači, on, znači, 25 da vrši. Sad vodi za Serigatsku. Nije došlo da. Međutim, šta će se dalje dešavati, ja ne znam. Znači, ne mogu da tvrdim i nemojte od mene očekivati odgovor na to pitanje koje ja ne znam. Ali hoću da vam kažem i da ponovim. Treba se, Gospodu, moliti našim svetim srpskim novomučenicima da to ne bude dozvoljeno. Da ne bude dozvoljeno i da se ne desi kako se svuda desilo, a da znate da su čak u Grčkoj je bio strahovih pritisak. Kad Grčka nije, Hristodul, on nije ekumenista. Znači nije ekumenista u tom nekom glašenju. Ali pritisak bio ogrom. Tamo je preko 300 potpisa najuglednijih teologa, episkopa, sveštenika, monaha bilo skup. To su na Olimskoj gori su se sastali, bilo je svenoćno bdenije protiv papine dolaska i opet je došao. Opet je došao. Ali je poljubio zemlju? Nije mogu. To ne znam, mislim da mu nisu dozvolili. Pa to mislim da time da blagost. Ne, nisu mu dozvolili i vrlo su strogo odredili, recimo on je htio služiti na trgu, oni su rekli može samo u hali i tako dalje. Znači taj razgovor između njega i Hristodula je bio krajnje kurtoazan, znači čisto izmena nekih reči, tako zahvalnost, ne znam, reči koje nisu bitne. Ali hoću vam kažem da je pritisak bio ogroman, strahovit, oni su odigrali potez, otišao je predsjednik Grčke i bez znanja crkve ga pozvao. I oni su se ljudi bunili, međutim, ko zna kakav je pritisak bio na sinod, šta se dešavalo. Evo, ali oni su evropsku zajednicu, pa to je to su ozbiljne su stvari, ne mogu da tvrdim ono što ne znam, izvolite. Htela sam da čujem vaše mišljenje o ovim humanitarnim nazovi organizacijama kojih ima na svakom koraku po Srbiji, tipa ICD, Boka i tako dalje. Da li oni imaju stvarno humanitarni karakter, nije važno u što ja sumnjam, ili imaju neku drugu misiju? Pa znate šta, mi smo eksperimentalni poligon, nas ovde gledaju ko zamorčići. Znači prvo nas bombarduju, pa onda ispituju efekte. Sad, ko se time bavi, ja to ne znam.
I da li sve te organizacije to rade, ja to ne znam. Ali sam sumnjičav, znači, sumnjičav sam ja kao i vi. Sumnjičav sam. Zato što da su htjeli da nas ostave na miru i da puste da se normalno razvijamo, nikakve humanitarne organizacije ne bi bile potrebne. Da su ostavili ljude u Kninskoj krajini, na Kosovu, u Slavoniji, Baranji i Sremu, ne bi bilo potrebno da dolaze nikakve humanitarne organizacije, da su ih ostavili na svojim ognjištima. Oni bi imali od čega sami da živi i da se izdržavaju. Prema tome, njihov humanizam, otac Justin je pisao njihov humanizam. Ima tamo poglavlje koje govori o tome u knjizi Pravoslavna crkva i humanizam, pa svako može da ga pročita. Još jedno pitanje, mogu ja za vas, profesore? Da li mi Srbi želimo da idemo u Evropu ili Evropa više želi da mi uđemo u nju? Što je rekla gospođa, da možda ove nevladine organizacije ili recimo Goran Silanović hoće da nas uvedu u Evropu, da li je to možda put koji mi treba da pratimo, da prodamo svoju veru, da bi što pre ušli u Evropu, a da je samo vera, nego traže nam i dušu i veru i još mnogo što što. Stanje je teže nego 1941. kada je knez Pavle, koji je bio izrazito antinjemački nastrojen, bio primoran da pristupi Trojnom paktu. Znači, mnogo je teško stanje. Ali verujte, ja ponavljam to. Gospod gleda naša srca. Ako srca naša ne budu otežala žderanjem i pijanstvom i brigama ovoga sveta, Bog će izmeniti i političke okolnosti. A ako se to ne desi, onda šta će? Onda nam ostaje sudbina Lota u Sodomu. Znači, Lot se spasao, bez obzira što je oko njega bio Sodom. Moramo da se držimo onoga što kaže naša narodna pesma, kad je Marko Kraljić bio na slavi kod Đurđa Brankovića. Pijte, kaže Marko, Srbiju, slavu Božju, hrišćanski zakon ispunjujte. Ako jesmo carstvo izgubili, duše naše gubiti nemojmo. Znači, ni u jednom vremenu neće biti nemoguće spasiti se. Treba da znate, dragi moji, ovo. Ovo da znate. Sveti oci su rekli, u vreme Antihrista propašće samo oni koji bi propali da ne dođe Antihrist. A svi koji treba da se spasu, spasit će se. I to je najutješnija misao koju sam ikad pročitao. Znači, nikad niko neće propasti bez svog učešća. Nikad niko neće propasti zato što Bog hoće da on propadne. Jer Bog hoće da se svi ljudi spasu i dođu u poznanje istine. Tako kaže Sveto pismo. Da večera mnogo skupo košta, a neko će da da ili jeftino ili skupo. Pominje se, tačno to po Svetim ocima svetova, nameće nam se, neće da pričamo o TZV hrišćanima, pričali smo o to i kod počešne oca Save u manastiru Vazesenje, ali, na primjer, humanitarna pomoć, oni daju. I ovdje ljudi se kupuju, razumete? Znači, veru za večeru. A interesuje me još jedna samo stvar u okviru toga. Nama se postavlja, jedino su Grci ispravni i jedino nam oni dobro žele. Sve nam proturaju preko tih Grka. A zašto se mi ne okrenemo Svetosavlju? Ja to sramota reći da je neko i da se okrenemo kad je prvi napisana knjiga, Optik ili bilo šta. Mi se kažemo Grčka, hoćemo sve to pričešta, od bilo čega, ali sve dotična braća TZV nam daju. Slušajte da vam kažem, ja nisam baš siguran da je tako u cijeloj Grčkoj. Otac Petar je bio tako i tamo ima raznih ljudi i različitih. Nama se kao Grčka protura što neko tvrdi da je Grčka. To hoću da vam kažem. Znači, tamo ima izuzetnih ljudi, ozbiljnih, branitelja vere, podvižnika, teologa, Sveta Gora, evo sad je moj prijatelj pričao kako se služi na Svetoj Gori i tako dalje. Nije to sve tako kako svi pričaju. To jest ne svi, nego oni koji tako pričaju. Znači, problem je u tome što mi ne znamo mnoge informacije. Pa onda neko dođe i kaže, ne znam, to je bilo u 3. veku, a ovo je bilo u 8. pa ovo je bilo u 6. i tako dalje. Ako se vraćamo prva 3 veka, onda lepo, molim lepo da se vratimo sve. Epitimijska praksa je bila u prva 3 veka, 20 godina za čedomorstvo, 15 godina za preljubu, 10 godina za blud, 6 godina za odlazak od vračara, pa ko može da izdrži, nek izdrži. A nije to bilo da ti sediš kod kuće da se kaješ, nego ti staneš pred crkvu pa kažeš, brate, moli se Bogu za mene, ne smiješ uđeš u crkvu. Pa onda ideš, ležiš licem ka zemlji, pa se podigneš, budeš dok ne izađu oglašeni, pa stojiš do kraja, se ne pričešćuješ. Sve podređenim stepenima i na kraju te episkop razrešava i primate u euharistijsko opštenje. Znači, ako se vraćamo ranoj praksi, da se vratimo komplet ranoj praksi, a ne da se vratimo samo onome što se nama sviđa. To je moje mišljenje, ja nisam... Znači, da vratimo sve.
Koje je tvoje mišljenje, Vlado, o ovim novinama u liturgiji, znači izbacivanju nekih molitava? Slušajte, pričajte o tome s ocem Petrom i ja, što kažu, ako Bog daje, ja sam već nešto i pisao o tome i pisao sam i o Svetom Pričešću i tako dalje. Otac Petar će to najbolje objasniti, on čovjek stvarno koji služi liturgiju već koliko, preko 50 godina. 60. I da se molimo Bogu da nam požive ovakvi ljudi kao što je otac Petar i naši drugi monasi i sveštenici koji će imati da nas upute i povuče. Hvala vam lepo i vidjet ćemo se. Ja vas volim, za vas se Bogu molim. Sveta žiča studenice bela i Leviću moje divno selo, rode srpski i Srbijo cela, tuđa zemlja drži mi opelo. O Javoru, a i Medvedniku, Drino, Bistra i ti Kolubaro, Aleluja. Poklonička agencija Dveri vas vodi u manastire Starog Rasa, Fruške gore, Ovčarsko-Kablarske klisure, Primorja, Kosova i Metohije, u manastir Ostrog, Carigrad, Hilandar, Rusiju i Jerusalim. Poklonička agencija Dveri, Kragujevac.